International news politics lam kan thlir lenga tuntum US election chungchang Ricky Elkolniziak be chanin kan thlir hole don nia Joe Biden president atana a in fit lo atang hian bulin tan photeng u Dr. Rawa po khovela thilti theiber en kol tu chu mithiam big le Dr. Thatak anni thin nge yarin oma chutiang zinga pakhat Dr. Mainilo USA Navy Rear Admiral retire Ronnie Jackson White House Dr. Polo ni to thin chuan Joe Biden chu president na chel turin fit lo ti asoyani tunkar thole ni khan Jackson chuan he thu hi soya Dr. Kani angen Joe Biden hian athluak aril rolam thlir chuan ram hruai turin a fit to lo ti na soya president na chel tura taksa chakna le theina te ril rolam chakna amamo zat chu ka chiang viwani ati Ronnie Jackson hi Obama president ani lai le Donald Trump hun lain White House Dr. aloni ve to thinani Joe Biden hian tar lama har satna an to thin dementia anei ni in tam tak chuan an soya hriat na le thil chin chia theina te a hlo na sa to ni in an soyani public ma athu soi lain anu pui le u naw nu angai pol to boka TV athu soi lain athu soi lai reng a thengil fowa thotan ni po khan Ohio a campaign thu soi na adin na achu ber a thengil le boka kan khom hi angaya chuwangin chuang takin Democrats mingin senator atan kading aka chu ta ani atimo mai peka tin Mitt Romney anin election anin be thin dan soi chuakin atum pui ber Mitt Romney mingero soi chuak lei thei si lovin a thengil le tlat boka khapa mormon pa kha tina soi zui taringot mai ani Biden hian a thu soi lain a soi tumemo a soi tur mingemo thei ngila soi zom thei lovin ka soi tumin riat kha ti mai a ching hle boka campaign rally thu soi na khoi state le khuwa ange thu soi mek ti a haingun hle bokani Joe Biden a chuan tunkar chowa tho khan mihang mei chia chu US history a masaber ni turin Senate po sa ka appoint rang ati boka Senate hi president in a appoint thei ani lo rima tin senator mihang mei chia pani an to a mihang mei chia senator masaber chu Carol Brown ni in sangkhat le zakwa somkwa pathum matanga somkwa pakwa khan senator than tlinani Ronnie Jackson chuan US president na chu na hau tak le rilru zong pek ngai ni in asoya engtiklai pon rilru film kak nei renga in ready rengai ngun taka chuta ngai tu na manga information zong lo dong songa voi khata thil tam tak ngai tu ruala ti thei ni angai ti in asoya Joe Biden ero chuan tun din muna ringot po hian thil pakhata chi rilru sengin mipui ma thua soi fia dan tura po aboi tok em mai ni ati ani Israel le black te chunga tramadin mun enge ti thlir ho le ila US rama hian Indian American te American Jews le blacks te hi Democrats vote bank lian ber te an nia sang ni le somparuk election a po khan heng ho vote hi Donald Trump khan a mutlem leni masi president ani chungin heng ho tan hian min vote lo tu te ania ti mai lovin thil tam takati saka US le India relation chu tun ma zong ai na siam tha a Israel Juda te chu khovel thi khopina du sak boka mi hang te din mun chu history record tling khopina siam tha ni hei wang hian kumlia president new chuan Democrats vote bank lian ber teril rusu khlek chu asiam danglam hle ati theya Indian American tamzo hian Democrats an la vote tho rin omma se sangni le somparuk angot khachu ani arin omto lovani Israel du sakziale Jerusalem po Israel khopuya apuana wang te chuan America Juda tam tak chuan anril rusu khlek thakin Donald Trump chu an vote ngei don ti achiang ti la kan soi sual em lovang chu Israel rama direct false research in Poland buat saya thole ni khan ti chuakin chuta chuan Israel mitam ber chuan Joe Biden a ain Donald Trump andu zoka za somruk pathum minan du ani azat ve chuan Israel mi ten Democrats an support thin chu thil ti sual lian takani anti boka
tin pola chuan 18% chawin Democrats Joe Biden chu Donald Trump ain an la du zoka 53% chuan Donald Trump tlin non lo chuan Israel America relation in atuar an ringani Israel ramami te zinga 87.8% chuan America in thlang tur hi an nga event hle ti ani bok Juda te zinga Orthodox Jew bi ka chuan 86% in Trump an du lain Joe Biden chu 13% in an du ve thung mi hang le Latino zinga po Trump din mun hi ain siam thatle to ne na riata pol le zirchian na rang atanga landan chuan tuna hian atlem bera mi hang za som ni chuan Trump hi an support to nia soyani Okas thla a Harris X Hilin pola ti chua po khan break voters 24% chuan Trump an du to ani sang ni le som paru khan mi hang 8% vel chawen Trump kha an vote ania Hispanic zinga po Donald Trump du tu hi za som thum pani zet an tling chho to bok Hollywood ang lo takin khovel in fiam na ro thap ber ni hiala mitam takin an soi UFC khovela hi chuan President ro thap tak Donald Trump atran tu han claim lo ti ila kan soi sual lovang chu UFC President berpo hi Donald Trump supporter ru tak mai ani a UFC welterweight fighter Thaber Paul American fighter George Masvidal game bred fighter chuan 2020 election chungchanga ngai dan video mangin a fans te rila sani le somni election a chuan Donald Trump chu tling non le ngei turin adu atiani Masvidal pa hi Cuban mi ania anu Peruvian ani ve thung Masvidal chuan Democrats te hian Latino kan ni chuan an ma ni kan vote ngei tura an da ringota kan vote hi an hne na hlan top zel turin min be se ni chutiang chuan kan ti lo chiang khopang ti na soya karma sa khan Donald Trump fapa Trump Jr. An fighters against socialism abuat saya mipui ma a thua soya Democrats chuan Latino te chunga an thutiam eng ma an hlen ngai lo at tiani Latino tan an thil ti thei tur chu min ril ro se do thutiam manga Venezuela le Cuba ramro pui tak an tlak chiat tir vek to ang hian keini chu he do thanga bok hian kanin phi ok to don lo ati Joe Biden an Latino vote hipnan athu soina hmuna mobilin Despacito hla a play vel chu asoi chuak boka mes divala chuan thil dang kongro sulo deuh tur I hredu em I cell phone a Despacito hla manga min ko itum na khan kongro sulo hulhualani kandar chunga kan luain ngat veni ti hi lo haisu ati Donald Trump chu coach lo thing tak ne na te khina coach lo thing tak chakna min sual chu pui thin tu chu kum somli le pasari chung coach lo ni to voikhat ma chakna la sual chu pui lo tu ne na thak chu thil atha takaniang atiani Donald Trump Nobel Peace Prize dong turin nominate aron ni le ta ti te hi soi chho zelila History kan en chuan President zinga Nobel Peace Prize dong tura nominate hi antam view lova mi rangin voithum azona nominate phei chu an omlo hialang Hussein Obama kha chu President ani lompuinan Nobel Peace Prize kha ape ka pek ani bera Donald Trump chuan North Korea nen boruak muan omasiam tir khan nominate alo dong to a mase kan soifo to angin left wing globalist omkhom na Nobel Committee chuan Trump chu Nobel Prize apedu lovani ti chuan komina ringot po khovel tiral muang turin na tho ra thatak tak asiam chole mola chu tianga wang chuan USA mi le sa po ni lo ramdang khoi tu ten Donald Trump chu choi moya phuani ti in athil ti rang awang chuan Nobel Peace Prize dong turin an nominate le toni kha tu nai mai khan Finnish member of the European Parliament Laura Hatasari I chuan Nobel Committee nena lekha thonin Donald Trump indo top thailo are theina na ahmalak na awang le ram in hal tak te inkara remna a thlen theina tura a in biak tir na le amaram chung en kol thatawang chuan Nobel Prize dong nge turin a nominate le ani Hutasari I chuan US President tam tak zinga Donald Trump atluka he choi moina phu hi an omlo ati Donald Trump hi UAE le Israel inkara remna thlen tu ania wangin Norwegian Parliament member in Nobel Loman dong turin alo nominate to a chumi nuwa Serbia le Kosovo inkara remna thlen tir le awangin
Swedish Parliament member in a nominate le thlama salok khan European member pathum te chuan resolution pulut mevin European Union chuan Donald Trump chu Nobel Peace Prize dong turangen turin an ti ani Nobel Prize dong tur hi member panga omna in an lo thlang vele thina chuta member turte ro chu Norwegian Parliament in arwat thinani hetianga boruak a in mun chho mup lai hian UK lalfapa Prince Harry ale anupui Meghan Markle te chuan Donald Trump atlak theinan tunlai hian an campaign na sahle ani oma British lalchung kuat hi politics a enroll lo turati anni baka ramdang politics a phei chuan engma soi nei lo turati anni thina Prince Harry le anupui hian lalchung ku ani na an chelte ban san ma se azawai ban san nilovin Duke and Duchess of Sussex ti anla ni renga heti chunga US politics a anin rolawangin na sataka soisel an hlo ani Republican Congressman Jason Smith chuan UK ambassador nena lekha thonin US election na Prince Harry te nupa anin rol chun zom reng chu andu lo hle thuar hil hialani British sarkar point Prince Harry te nupa chu anni na la chel te hlip ngal turin a phut ve bok